برای همون گفتم در خزه 2020 پروژه تونده ما خوش نمید تغام زده ترپا باسکت برون هم خیلی عشق میخونم 2020 پروپوسکات کردیم مای خاطری که هم خیلی پروژه کردنم و شتیم تماشا کردیم تماشا بینی نغزیندم در همون گیم همون 2020 در پروژه چونده نبودم حتی برون 6 ماه پیش مماثلت کردیم. دورهای الهدایه با نمودی کپسول و روغنی که حتی حبیب نورمگомедов توصیه می‌دهد و شما پیشنهاد میکنیم. دورهای الهدایه برای برآوردن ریش و موی سر، زیاد و کم کردن وزن، درد معده و بیزاریاتی، داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند. دستافکا با همه شهرهای روسیه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلانی این شرکت قرار دارد. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. سلام علیکم برادران، خوش آمدین به کانال تاچ پروژه. این برنامه حقیقت در رپای و مهمونی برنامه ما خزه شکارچی. خوش آمدی اکا. سلامت باش. میندارم که رد نکردی. بود باش. راستی گپ خیلی شید اکا را فایرون میکنیم در مبین همی سببای تکنیکی و هر خیلی سبب میشود که مانع بسیار میشه. مانع بسیار میشه و با خوردن هم میتونیم که برنامه کنیم. امروز چه خیلی که میبینین خوشبختانه با خوردیم و برنامه کردیم برای شما. اکا جون رحمت که اومدی. زنده باشید. سلام علیکم آدمایی که اینی حالا ویدیو را تماشا دارن. خوش آمدین به کانال برادران تاچ پروژه. مقصد که بسیار کانال خوب دارم برای همون دعوت کردن ما البته رد نکردیم. سلامت باشی اکا. میگذاریم با قسمی سوالو. خوب ما کدام مهمونی را فایراد میکنیم. موضوعی رپ که هسته یکمی سوالی ما همیه که یکمی سوالی ما همیه که کدام سال رپ سر کردیم. آخری 2010 بودم 2011 بگیم میشه 2011 او وقت در استودیوی خیزه پیشینه او چیزا بکو یادم نمیاد که یا بدی پرو سرت نمیخوندی. نه اول قطعی میخیزونه خیزه او 2010 بود. 2010 وقتی گرفتم ما دمی 65 خدمون استودیا داشتیم و ای بگیم ای گروهی که ای کروگی که خیزه بود اول 3 نفری که از سواتلی که همی مقصد هم گروه را ساختن هم 3 نفر بودن بعد با باینشون در کامیار بود ما قطعی کامیار دوست بودیم ای وقتش مقصد و هم ای رایون خدمونه همین خیلی شد که ما باید اپاراتور خدمونه این طرف دم فروختیم خیزه ده همین خیلی شد که رفت آمد سر شده شناسایی پیدا کردیم هم گروه قطعی سر کردیم را گروپ ها بوده کن؟ خیزانه گروپ ها بوده انا میرم میگفتی که هیچ خشید نمی گروپ هاشید باش اول پیش های گروپ هاش موره پیر بودین اکا؟ بگیم که خیزانه 2009 کدام سالی سر کردن همون 3 نفری که جزیر این دست برام 3 نفر سر کردگی بودن ما خودم بعداً سر کردم آخرای 2010 خودمون استودیا کردیم پادوالده یکم بار استودیا کردیم بعد گیم همی آخرای سال ده همی بگیم 2011 همی صبحش کنیم میشود بعد همی خیزانه آمدیم جمجه بعد رفت آمد سر شد. سببی اکا میگفتی که سببی رپ سر کردنت در چی بود؟ سبب مقصد یگان کسا بگوی اگر بسیاری هستن که یگان دختران آغاز میبینن بعد سر میکنن شاعری را غم زدن کوتاهی گپ اکو باینوز یگان باین رفتگی همون سولو بودن؟ نه بدک وقتش بود جورا ما بگیم ای عاشقی هم سر نکرده بودیم خیلی بگم ما خدمون ای وقتش موزیکا میخواستیم بکنیم حواس بود زوق شوق همش اول پیش از سر کردن ما دیست چپاک زد ما چیزی راونده چیزی ترم میگم باتل میشیکو تویست باتل میگم موبایلی رپرو چیزی میشیکو خیلی باید بیف میگن او ام پی3 باتل گیم هم خیلی میشه او رامو سوز بودی اکا خیلی با موبایل دارم خیلی گوشیدی ایمی حسابی که خافیه باندی خوب میکردم
او وقت دا کم بود که قافیه بسیار استفاده باشم این حساب در سایت های مخصوص بود که همین چیزا تشکیل میکردم و اشتراک میکردیم خیلی بدقدم خیلی وقت بود نسان خوب اگر سیدیم سوال چی سبب شد که شکارچی در خیزه 2020 آبونا نشد آبونا داخل نشد مقصد در اون پروژه داخل نشد این سوال خیلی مالی جواب دادگی بدم این سوال در چند بار در ویدیو مقصد پروژه سر شد خیزه 2020 ما خدمم غریبی در بدم اومدگی بدم یا چند خواه بدم گیم کارلیون هم خیلی غریبی در بدم اومدگی بود ما قطعی عزیز بسیار پلانو داشتیم خیلی سببی که پروژه خیزه 2020 نمیدونم کدامی شکل придумать کردن مقصد فکر کردن ابی پروژه ساختن مقصد رفتیم شیشتیم در جو چیز مسئولیت کردیم که مقصد مسئولیت همین بود که ما رفتن که بیا قطعی ما همی خیزه 2020 همی پروژه یک سال همی را همی برای چی 2020 برای که 2020 پال نی همی پروژه می شود ای نومی خیزه 2020 معلومه که ای نومی پروژه همی کارلیون ممکن ای قافی ها ایش هم نمیدونم کارو چی میره چی کردم گفتم بیا میره هم خیلی پروژه ها داریم نه رب دالو بای جو ایس باطل خیلی هم خیلی کارو چی گله بود ما گفتم که امی 2020 گفتم ما خدم توقع بکنم خیزه توقع نه خیزه اولادی توقع یا خیزه نه یکی وای همش پروژه مثلا خیزه ای دیگه بگیم بیاگم کس بیرون ای گروپ ها نیست همه گروپ های پروست هر کس بخچه یک تونل ساختگیه که هم تونل قطعی کار میکنه او را مقصد نامی خیزه را هم اگر ننویسیم نگیریم ای هم جای نادرستیش نیست مقصد ما گفتم که ما 2020 شما کمتر باشین خوب میشه و هم مقصد ما میخوام که یک مدت خودم توقع کمتر کار کنم برای همون گفتم در خیزه 2020 پروژه تونده ما خوش نمیشم بعد خیلی وقتی که اینو خیزه باتل میبرویان مثلا نسبتی باتلی شش برگردن نظر دارم توضیح بدی مثلا 6 کس یک کس قطعی اکه ما خیلی که نسبتی نوی که امسی ما ایچی یکان گپی نیتازی نمیگم نه که همون نوی که مثال شنابس بریدگی بده باتل خود یک با یک ده مثال ایشوش خواهد چند کس بریدگیش بود اکه باید 6 کس آویز بدود ما میبودم مثال ما نوی که اگر در باتل بریدگی میبودم یک با یک ده میگه ما قطعی روزی نمیشیدم ما همون وقت هم گفتم که روزی نمیشم هم ای طرف 6 نفری بچه ها ما روزی نمیشیدم هم ای طرفی نوی که خودش باید ویزف نمیدود 6 نفر مقصد یگان بار سخن کردی بچه های خیزه را که یه بچه نکنی نه ما گفتم که ما امی پروژه شما کردگیم همش پا پلان وای ما خوش نمیشم برای که بسیاری چیزایی که شما میکنین ما در بین شما نیستم مسئولیت های شما میکنین ما در او بین نیستم ما نمیدونم گفتم یگان کار بار شما را برای هم ما خوش نمیشتم خوب شد که نشید با فکر شخصی ما بخیدم بگذاریم با سوال دیگری با گفتی تو اکا سر مخلص ترین رپر در تاجیکستان کیه با گفتی شخصی کیرا میبینی خیلی همچون رپر کیرا میتونی مثلا گفته که همو دان سر مخلص ترینه اوزی هر خیلی اوزی چه بگم اوزی نه بهران سیوان گوش میکنن شان گوش میکنن کیره با رالی که سر مخلصش سر مخلصش با فکر رالی که اوزی رالی سر مخلص ترین رپر در تاجیکستان با گفتی شکارچی ای رالی که فهمو اکا مینادور یا سوالی دیگه چی با روزی نشیدی ای دادی خدام جویزه را که داشون داده کنم ورا
видео кардаги будем дар канали худам ёдовар мешавем ки мо худмонам отдельни канали шахсии худмона дорем. марҳамат бидроин канали шикорчӣ ба шрифтои ами тоҷикӣ ами русияи тоҷикӣ шрифтои русӣ қати просто шикорчӣ менависен канали ма мебирояд ба барномаи тида хай реклама кам канали ма марҳамат бидроен обуна шавен ва навигариёро интизор бошен. ами саволда озибо ҷавоб метам кӯтоҳтар аниқтар шама онҷа гуфтагиам. абдураимов доди худо дар ҷоизаспорӣ вақте иштирок кардем хай ами ҷоиза додеста бад ишад лидери сол дод ки вай лидер худаш дар хизмата ишад чӣ дод батлери аср дод ки вай батлери аср дод ки вай баромад накарда буда батл то баромад карда нахон ана мақсад якта ҷоиза дод мега ки айбайн бурдани хезе 20 гуфт хезе авлод гуфт вобшим хезе аз байн бурдан мақсад шикаст додани анан хеле гурӯҳ ман онҷа бад хестам баромадам рафтам ай чӣ ҷоизаш барафтам ами видеоро кардам ки мақсад ягон давлати дунё донестае ки барои шикаст додан ягон ами одам ина тумара дози трепери ма реперам тумара намедонам ба чӣ сабаб батла любой хемара агар рози шикаст битӣ тра ҷоиза метаҳанд ки ту ами одама шикастӣ ай байн рафтӣ ба фаҳмидӣ анами чизаш ибҳолни мотиватсияра одамро фикрошона дигаст мекуна баъд ма бо қатъи абдураимов доди худо отдельни гап задам гуфт хай морано дуруст фаҳмидӣ сӯса хаям хеле карачи маълумоти пурраша чӣ хеле гуфтем айкардани шикорчӣ бидроин тамошо кунем. хуб аст саволи дига акай далер мегуфтӣ ки коре ки лонли қатъи шахр кард тада сахт расид немада ҳамин қадар сол ма худат медонӣ ки ҳамин солҳои санг қатъитон омака медонам ки чӣ хеле гурӯҳай ки чӣ хеле одамай ва ягон вақт хеле видео шабҳат набудака не ма рости гап ягон чини намегум не тарафа не тарафа барое ки агар ма бестам муш биковам ма пишик нестам ку бирам муш биковам мушкияй ма пишик нестам касе чӣ хеле чӣ мекуна ма дар проектчон набудам гуфтам ку ам проектчон набудам гуфтам ку ма чизое ки во доранд ман намедонам امروز یا ویدیو تا تماشا کردم شخیره چوجا گفتی؟ چوجا؟ گفتی که خیلی چوجا مویا نه تنها تو نوتوری فهمیدی من میگم که با مانند شخیر بسیار چوجای بودن که ما دانشان دادیم کلان شدن مرغ شدن ای گپی با جویه چیه مقصد одамои даркори худшон одамои даркорӣ бифаҳманд мақсад прямой гап задан дар кор нест хеле гапҳора одаме ки ман гапрӯӣ кардам одам худаш мефаҳмад чиза нашоти вай саволу дар савол камтар дур шудем мақсади ма ҳаме ки ма аму бигем аму 20 дар проектчон да набудам ман намедонам байни во чӣ гапай марани даже намеган барои аму ки кира сир кард ки да видео кард ҳамаш кори хичонай ман кордор мумкин ягон 2-3 сол пеш мебуд ман мақсад дига хел бад ягон коро мешид мегзарем да фаъолияти реперии худат ба гуфт чанд трек дори яка ҳисоб надорам беҳисобан ахал мегуфтӣ ки кадом трекат мисол бисёртар машҳур шудагӣ машҳур намедонам фикр мекунам ягон треки машҳур шудагӣ нест чӣ бани албача ман солотро намешинохтам но батлота mp3 батлота тамошо гӯш мекардам ӯ вақтое ки дисшапак буд ку баъд дисшапак немошон биромадан аламшон дар ҷони банкира ба ҳамун солода трам грамид мекарди чизе намедонам ба ёдам наместа ма бисёртар ҳамин треки
трек дорам Симузара номаш. Амун трек бисёр ҷода мара роҳат додагия. Барои амун трек мада бисёртар маъқул ай, ки намедонам шоти машҳур шидам. Кадом трек бисёр машҳур шидагия. Акай Шикорчӣ бугӯ ки тарафдори ғамзадаҳои ё ай нигерон? Ягонташ. Ман тарафдор наметавонам шида. Мехай мисол чанд фоиз даиш ё ҳардаш яки? Ман ай вақтш як гап мегуфтам да. Кадоме чизе мехона, ами чиза правилно подават кна, тамом май хеле не ки ты ғамзадаи. Ман ягон каса худам ғамзада гуфтагӣ нестам. Ягон каса гуфта ушу мебача ты ғамзадаи трепа бас ки ты хеле. Ман худам ошиқӣ мехонам. Ман трекои мо зиямаш ошиқӣ рафта истай. Ай вақтшам хеле буд. Арала буд. Ошиқӣ бу мисол ошиқӣ хеле бугӯ агар рӯзи ошиқӣ баронам ам хеле ранги ти мисол ошиқӣ мехонам. Бо ошиқӣ ай ошиқӣ фарқ дорад. Хеле прекрасно медонӣ. Барои ҳами одамое ки хеле ошиқӣ мехонанд, ӯ хеле ошиқӣ ки дод зада мехонанд, ҳастанд баъзе бачаҳои хеза ки мисол ӯро ғамзада мегӯянд. Гуфти аму аз сағра ки санияре перуфтай, гуфтай арӯсат кара? Ба гуфтай не кар нест. Гуфтай хай чӣ қадод мезанӣ? Не мақсад ма ягон кас да тарафдор нестам, ягон кас да зидам нестам. Касе чи хеле метавонам бикуна. Ин музика ира ты ман намедонам. Касе хеле метавони эмоцияшо да падават кадам бигирад. Калимаи ғамзадаро медонӣ ки бировардаги? Ки бировардаги? Ай бачаҳои шумо точно бировардаги нестанд? намедонам. Ин ғамзада намедонам чӣ хеле ки ғамзада дига маъно дошт, баъд реперода маънои дига пайдо кард. Фаҳмо. Хуб, охирон саволака. Чӣ хеле ки гуфтам барнома кӯтоҳай. Вай 10 саволай охирон савола метавонад ака. Охирон савол дар бораи Хитай чӣ плано дорӣ дар соли 2021? Камтар мегуфтӣ ва барномаро ба ҳамин ҷамъбаст мекардем. Мақсад 2020 танаффус гем мешава, камтар танаффус кардем. Камтар не камтар. Мобайн да ягон чи партофтем ки мақсад мо ҳамиҷа даемоли. Ягон чи кам чӣ кардем, мақсад пешравӣ накардем. Кам партофтем ягон видео, ягон треке ки мо ҳамиҷа даемоли бестем мо ҳамиҷаем. Мақсад 2020 пропускат кардем. Майхотире ки ҳам хеле проектҳо карданаму шитем тамошо кардем, тамошобини нағзендамо тамошо кардем. Хай 2021 плано бисёр клип кардагим, ина ба наздики клип меброяд. Фит хати барон мешавад? мобайни баъди савола тамом шидам бо савола. Яки пайдо шид. Хати барон 6 моҳ пеш мо маслиҳат кардем трека. Мақсад кам мебинамш, барое ки корош бисёр ама медонад чиза. Дер мебинамш. Агар не дорем я проекти доштем ки бояд мекардемаш, дига хов карди тема. Мақсад ам 2021 дамагар бишавад, 2021 да хубтар мешавад ки 2021 да пешравии хидмат сар кардагиам. Мақсад клип, видео, барномаҳо, трекҳо, трека бировардастам, сар кардам бировардана. Мақсад ки пешравиҳо бисёр иншоалло ки зур мешавад, фикр мекунам маъқул мешавад ба одамое ки ами мусиқии мара дар гӯшашон раҳ метавад. Хуб, миннатдор акая, бори дига ҳазор раҳмат ки рад накардӣ омадӣ. Зинда бошӣ. фикр мекунем ки дар оянда бо ҳамкорӣ метунем ака. Хуб, бародаро, меҳмони барномаи мо буд Хеза Шикорчӣ. Вай барномаи ҳақиқат дар репай дар канали Тач проект. Ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки акай Шикорчиро бидроен, дастгирӣ кунен. Ин инҷа дар мо каналшона мемонем, дастгириш кунен. 2021 ба таври имкон ҳамата мусиқӣ бо сифат, клипҳои бо сифат, ҳама чиз
мақсад мо качествара интихоб кардем, количествара не, барои аму ози мухлисо кама, барои аму мумкин ма хато кунам. мақсад чизе мекунем ки барои сифат боша, барои таби шумо боша, таби дили шумо боша. подписчикои тач проектам гап надорам, дидестам бисёр интерес кардам, комментҳои хуб мемонанд ва просмотрҳои хуб мекунанд. ҳаматон да азор раҳмат ки ҳамин видеора то охирша тамошо кардем ва канали модам марҳамат кунем, канали мо Шикорчӣ. обод бошем.